Namar kajing penjari jangka sarkar da lockdown ha East Khasi Hills nakliang MDC kalaban mauprem uba Mitchell Wankar ulasam de kimar bam palat hajar teli kilong ying ha kate constituency ki bakham duna ha kayo kokot tanga kathan lau sotun MDC ulasam hadu kumba khandai spa laipo ying nangta halua lumparing pat kumba shispa laipo teli kilong ying habakren nakani kesngi MDC ulong bakajing sam ikimar bam kandang beteng ha kini kesngi ki banwan ru hagi tu kishnong ki bampat dep sam Fleksibel ya, di mana di Beri Badong, yang kali dan lagu paling gede di penjuru, ya gini di sebelah di bagian lahani, kalau gini dapur, gaman, juga ilam, berkunjung atin di ibarat haji di bagian ini. Hadirin, bah nilai dat ban sam kau hongkai halau sasem tuba pak kan kuliah ya. Batha Singapore ni ada kumar pa iing tengi nang yawa kami di long iing di duna ya jinyo ba niyo kan ai jingai baret amar ba niyo tit aku gani kapor ini lagi alu yang COVID-19 bagidam di long iing di bala jinjar bisa bat kiba wat ban Bam ru lapai kapor ke bakim khai aku kapor hadirin mengenai sulap pergi samla Shillong jadi nang ni ko namparing bat ki patu kat ni di kami ni nasu dai ba malai nak bentar itu bilang ni gitu kam tam nak bentar ba no senyang lah nang ba itu bilang ni gitu kinyo lah kumno ru pada kali ka lockdown kadang-kadang sa kumbang atto kat ni por kat pagam padyo balik la bani kaling ini jeng ai special ini jeng ai baret ila pat pendap ini la bentala damdai lagi bun tayo nei kat to ni siru sim ni jeng sakti lang jonga na benta ba ngem yale ini yang COVID-19 dengan dengan cikun ki kimsiam iban kerang asu ai blai fi baro baga kedok riang niyo no ya kamet kefat kapet ke bakya ba lat oni yang gentang baga kerpat fi ba fin but ya ki dimatha dengan sarkar haga pengini deng jama ini asal kiti ini ale ini social distancing bat tada ni trailang barok nya trailang na benta kani katong Sagat to report yang sanang di balik COVID-19. Ini cuma si baru.